Ko ia tēnei ko te wiki o te reo Māori, whātakau mā rima tau kua hipa i te whārikitanga atu o te pētihana ki mua i te whare pāremata e ako ai ngā tamariki katoa o tēnei whenua i te reo Māori. Kei te tau kume hia tonu tia tēnei take e ngā kai tōranga pū i tēnei wā tonu nei. Me te aha hei tā te kāpehu pōti a te reo tātaki nei, toko maha tonu ngā tāngata o tēnei whenua, kāre tonu i te rata ki te whakaaro kia whakaūtoka i te reo Māori ki roto i ngā kura katoa. Nei rā a Iruerere kura. E whiti nei te rā, i runga i te hikoi, whakanui i te wiki o te reo Māori. Ki katoa te ura i matua o Pōneke i ngā tamariki me ngā rangatai e mene ana. Kia ora te reo. Ko taku hia, a te tau e tū mai nei, ka whakahaere tia he hikoe i whakanui te reo Māori ki Pōneke, ki o tautahi ki Tāmaki Makaurau hoki. This is an outstanding turnout by the whānau and those kura who have come in from around the Wellington region. What we're seeing here is the biggest celebration of te reo that I have seen in Wellington City for many years. Engari, i ai ki te tauranga nei, e waka e ana te motu whānui ki ako ngā tamariki katoa i te reo Māori. Aha koa aua te tauranga, he kōrero rereke no ngā tangata o tēnei hikoe. So great for their brains to learn a second language, such a beautiful language, help them understand the culture. Don't see why not. I've been doing a bit of travelling overseas, and you go to like Europe and they've got road signs and everyone can speak 2, 3, 4 languages, so yeah, it'd be fantastic. Have te reo, everyone know te reo in Aotearoa, it'd be great. I believe so. It's part of the national language, so yeah. I roto nā kura katoa, ai. I whakaia ki tēnā. It should have been in years ago, and now that it's just started, it's really a language that should stay. I ngā tau ōmua e hoa, ka heke ki te rua te kau ora. I nai nei kei te pikihare, nā rere kāre au i te ohorere, i te rongo kua piki ki te toru te kau māwhetu ora. He mea pai tēnā ki au. Ko te whakatairanga i te reo, he hikoi tēnei e kore pea e mutu. Iruerere kura te karere.